Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü olturuşumuzda ahli ilim majlislerinin fazileti jönündöken qayerda şunday ilim zikri bolsa, ilim jönünde olturuşlar bolsa, bunun fazileti öte bir artıkçalığı bar eken, oşol jönünde inşallah biraz bayan kılabız, malumat alabız. An Abi Marrah, an Abi Vaqid el-Laysi, anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beynema huve jalisun ve nasu ma'ah. Abi Vaqid el-Laysi rahmetullahi aleyhi aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şunday sahabalar menen, öz cemaat menen olturup şeriat aytip bayan kılıp atatlı bir 3 kişi keldi. Alardan birösü kelip şunday majliske iki jaktı qarap turup, akırın aylanıp turup, bir boş orundu tavıp turup olturdu. İkincisi bolsa aldınga ötüşten imanıp, uyalıp, artındalı bir jere kısılıp olturdu. Üçüncüsü bolsa jay jok eken dep yüz burup kayrat çıkıp ketip kaldı. Anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al majlisini, bayanını ahırga jetkirip turup aytты. Azır men körüp turdum, 3 adam keldi. Birösü hareket kılıp aldığı ötüp, özüge orun tavıp, oşo adamların ortasıga kelip özünü jaylap, jaygaştırıp olturdu. Bunu Allah Taala şul kişi kanday özünü adamların ortasıga jaygaştırgan bolsa, Allah Taala oşonday öz rahmatına jaygaştırdı. Al Allah'ın rahmatına bölöndü dedi. İkincisi aldınga ötüşten imanıp, uyalıp, artıda eptep septep kımçılıp bolsa da bir jerge olturup alda bayan uktu. Bunu Allah Taala aytat. Bul oşol aldınga ötüden kanday uyalgan bolsa, bunu men azap berişten uyalamın. Bunu azaptan kutkardım, azaptan azat kıldım dedi. Üçüncüsü olsa jaydı sıltao kılıp, al jerge oturgusu kelbey, eske çıkıp kayırılıp ketip kaldı. Bundan da Allah Taala özünün rahmatını oşuna kayırıp başacak burup jigördü dedi. Şunday majliske kelgende oşonday artak kaçıp ketip kalbastan sözsüz bir bela kılıp içkeriге özünü urup olturup oşol ilimden, bayandan, şeriattan biraz fayda olsa da paylanıp çıkıp ketiş gerek eken. Qala Luqman li ibni ya bunayya iza ra'ayta qawman yazkurunallah fajlis ma'ahum. Luqman aleyhisselam balasıga şunday dep wasiat kıldı. Eger sen bir jerge barsaң, oşol jerde kavm Allah Taala'nı zikir kılıp, şeriat ilimlerden okup, şunday bayanдар bolup atkan bolsa, sen oşolar menen çoğu sözsüz olturgun. Sebebi sen eger ilimdi bolsaң, alım bolsaң, sözsüz senin ilmin kayra küçöyüp, oşonçoluk önüp ösöt, oşonda olturgandığın üçün. Eger jahil bolsaң, ilimsiz bolsaң da, oşol jerde olturganыңdan keyin oşolary sana ilimlerden öğretip, aların ilmi sana jugat. Mümkün Allah Taala oşolarga rahmat nazarı menen karayt dagın, sen jahil bolsaң da oşolarga Allah'ın rahmat nazarı düşkenden keyin şolara koşulup, sana da şol Allah'ın rahmat nazarı düşöt. Eger bir jerge bardың, bir kavm dünya işi menen toptolup olturgan eken, din işi aljarı eskандай aralashgany jok. Eger sen alarga koşulup oltursaң, din üçün, dünya işi menen olturgan eken, oşo dünya üçün oltursaң, eger alım bolsaң, ilimdi bolsaң, sen özüңden ilmingdi aljarda kordopsun, dünyaga aralaştırıp. Eger jahil bolsaң, ilimsiz bolsaң, aljarda sana olturgandan hiç kanday payda jok. Sen oşonçoluk jahildigin küçöyöt, azırlığın küçöyöt. Mümkün Allah Taala alarga
Hiç bir misali şeriat sözünü, din sözünü aralashtirбай, dünya menen alek bolup oturgandıklarından Allah'ın açığı kelip kalışı mümkünçülüğü var. Oşonluktan sen oltursan, sana da oşolarga koşup Allah'ın açığı tiyip kalışı mümkünçülüğü var. Oşonluktan sen kayda şunday din jönünde, şeriat jönünde sözler bolsa, bayanдар bolsa, oşol jerge özüңdü majburlap bolsa da kirip, oşolardan faydalangan. Abi Said Hudri aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, İnna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil arz. Allah Taala'nın atayın şunday perişteleri var. Yer yüzünde aylanıp жүрүшөt. Qayerde şunday toptolgan adamlardı körüp, Allah Taala'nın zikir kılıp atkan yer bolsa, savak kılınıp jatkan yer bolsa, zikir kılınıp jatkan yer bolsa, perişteler birini çakırıp turup kelgile. Mana bu yerde bizim maksadımız şul yerde eken. Biz izlegen yeri şul yer eken. Dep perişteler bari kelip oşol yerde top orop olturup birinin üstüge biri çıkıp asmanga çeyin orop alıp çıgat deydi. Şunda asmanga çıkan periştelerden Allah Taala soraytken. Seler menin bendelerimdi orop alıp asmanga çeyin tizilip çıktılar. Menin bendelerim nemine iş kılıp atat? Dep sorayt. Bolosam Allah Taala özü körüp, bilip turat. Oşonday bolsa da periştelerin soraytken. Şunda al perişteler jogap beretken. Al kavm oşol jere toptolup alıp, özüňe hamd aytyp atat, tasbih aytyp atat, zikir kılıp atışat. Degenden keyin Allah Taala aytatken, alardan tilek maksatları emne eken, nimeni tilep atat degende, perişteler jogap berişetken, alar biişti sizden, biişti surap atat deytken da. Şunda Allah Taala aytatken, emne alar biişti körüp koyup buken, munçalık toptolup kızıgı biişti surayt, talap kılat degende, jok, alar biişti körgen jok, körbey turup ele şuntüp, biişti surap atat deytken. Şunda Allah Taala aytatken, eger biişti körüp kalsalar, nime kılat dese, eger biişti közlerinden köre turgan bolsa, biiştegi jırgalçılık köre turgan bolsa, alar azırgıdan da körak zikir kılıp, azırgıdan da körak biişke kızıgıp, azırgıdan da körak biiş talap kılışat deytken. Jana Allah Taala soraytken, alar emineden korkup, emineden sakta surap atışat. Degende perişteler aytatken, alar dozoktan korkup, dozoktan sakta surap atışat. Şunda Allah Taala aytatken, nime alar dozoktu körüp koyuppu? Degende jok, alar dozoktu körbeyli korkup atat şunday. Kitapta okup, alimdardan okup, Kur'an'dan okup, dep şunday dep jogap berişetken. Şunda Allah Taala soraytken, eger bardi alar biişti dozoktu köre turgan bolsa ne bolat dese, eger dozoktu közü menen köre turgan bolsa, dozoktogу azapты kıyınçılıkları köre turgan bolsa, azırgı dozokton korkup kaçkandan da köre korkup köre kaçışat bular. Degende Allah Taala aytatken, o periştelerim, seler kübo bolgula. Men şul jerdege toptolgan adamların bardığını günösün keçirdim. Şulardan suragan biişteyini berdim. Şulardan korkkan dozogodan bular kutkardım dep, Allah Taala perişteler güve kılıp şunday söz aytatken. Alhamdulillah, mana şul jerde toptolup olturabız, şeriat aytılıp atat, bayan aytılıp atat, zikir kılınıp atat, Kur'an okulup atat. İnşallah uşunday Allah Taala'nın berekeleriga, faziletlerine bizden iyi boluşubuz inşallah çoğun ümitimiz var. İnşallah. Abdullah Mas'ud radhiyallahu anh aytat. Bul masalu majlisi salih, masalu jalisi salih. Adam balası daim жақсы şerikler menen, жақсы adamlar menen çoğu жүрüşü kerek. Şerigin жақсы bolsa, oturgan jerin жақсы bolsa, bul misali bir misk eng bir jittu atır deydi. Oşol atırı kötörüp жүрген adam siyaktı. Eger oşol atırdı kötörüp жүрген adam menen şerik bolsaң, oşol atırını berbese dele oşonun jitıdan sana tiyip turat, jetip turat. Oşonda ele жақсы adamlar menen
Alımдар menen şunday жақсы мәдрәсәләргә кошылып жүрсәң, әлбәттә аларның пайдасы, саваптары саңа тиеп турат. Жаман адам болса, шерин жаман адам болса, пасык адам болса, алар менен чогуу жүрүп кошулуп жүрсөң, бул мисал мана бир темирчи сыяктуу. Темирчинин алдыга барсаң, чок чачтап кетип кийим кийгизиш керек, кийимин кийип калыш мүмкүнчүлүгү бар. Кийимин кийбеген чакта деле ошо түтүндүн жаман жыты сасыктары жетип турат дейт да. Бул жаман шерик шундай. Жаман шериктин кесепети жетип калыш мүмкүнчүлүгү бар. Же болбосо ошонун жамандыктары жетип калыш мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан силер дайым каерде жакшы адамдар болсо, жакшы зикирлер болсо, ошол жерге умтулуп жетип жүргүлө. Ka'b ibn Ahbar radhiyallahu anh aytadi. Allah Taala azza va jalla iki kelimeni жазып, аршын астыга бекитип койгон. Анын бири шундай деп жазылган. Лау кана ражулун я'малу амала жами'и салихин бада ан такуна сухбатуху мa'al fujjar. Эгер бир бенде, бир адам şu dünya жүзүдөгү таквалуу, ибадатчыл адамдардын ибадаттай көп ибадат кылса деле, бирок ал маектешкенде, олтурушканда пасык, пажыр, күнөөкөр адамдар менен олтурушуп жүрсө, мен анын шончолук кылган соопторун бардыгын күнөөгө алмашып, кыямат күнү ошол жаман адамдар менен бирге тургузамын дейт. Экинчи сөзү шундай деп жазылган. Lau kana rajulun ya'malu amala jami'il ashrar. Eğer bir kişi dünya yüzündeki en bir jaman adamlar, jaman iş, jaman günöler kılganday, oşonday günöler kılıp жүрүп, бирок олтурушканда, каерде шундай Аллахнын дини, зикри, илми баян болуп жаткан жерге келип чогуу олтурса, жана ошолорго мухаббатын коюп, ошолорду жакшы көрө турган болсо, мен анын бардык күнөөлөрүнү соопко алмаштырып, кыямат күнү ошол жакшы көргөн алымдар менен, таквалуу адамдар менен бирге тургузамын деген экен. Максат биз канчалык амал кылсак да, жакшылык кылсак да, ол турганда да, маектеш болгондо да, шерик болгондо да жакшы адамдар менен бирге болушубуз керек экен. Шундай зикирлер болгон жерде, баян болгон жерде, шариат айтылган жерде. Анан түндө таңатчы намаз окуп, үйдө ибадаттарды кылып, кийин олтурушканда шундай жаман адамдардын отура турган жерге барып олтуруп, ошолор менен маектеше турган болсок, кыямат күнү баары бир ошолор менен бирге турат экенбиз. Omar ibn Hattab radhiyallahu anh aytат. Bir kişi misal үйдөн чыгат. Бирок ал кишинин мойнунда тоодой күнөөлөрү бар. Кетип атып, бир жерде шундай илим жөнүндө, сабак жөнүндө, шариат жөнүндө маджлистер уюштурулуп калган болсо, ошол жерге барып, өткөн күнөөлөрдөн коркуп, тообасына келип, ошолорго кошулуп олтурса, ошол жерден кайткандан кийин, ошол тоодой күнөөлөрү баары түшүп, таза болуп кайтып кетет экен. Ошондуктан шундай шариат айтылып жаткан жерден, баян айтылып жаткан жерден силер такыр ажырабагыла. Иншалла кайтканда бүт күнөөлөрдөн тазаланып кайтып чыгып кетесиңер. Fa innalloha ta'ala lam yakhluq ala wasil ars buqatan akrama ala Allah min majalisil ulama. Ana Allah Taala dünya жүзүндө канча жер болсо да, эң бир Allah Тааланын астындагы жакшы жер каерде шундай илим, шариат айтылып аткан жер дейт. Эч бир жер шу илим, баян, шариат айтылып жаткан жерге фазилат жагыдан, даража жагыдан жетпейт экен. Эң бир жакшы жер ошол жер болуп эсептелинет. Анасы Малик разияллаху анху айтат. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip aytdı. Mata kıyamus sa'a. Kıyamet kaçan болады ya Resulallah dedi.
Şunda Peygamber sallallahu aytdı. Sen kıyamet surap atasın, özü kıyamatqa hiç bir değergelçiliğin var mı? Degende al kişi cevap verdi. Yok, men kıyamatqa değerli emesmin. Köp namazım da le yok. Köp orozum da le yok. Biroq men şunçalık Allah'ını жақşı görüm. An elçisini жақşı görüm. Elçisini erçigen alımdары жақşı görüm. Dedi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Al mar'u man ma'a man ahab. Anday bola turgan bolsa, her bir kişi özünün жақşı görgen adam menen birge bolat kıyamet günü. Şunda Allah'ını жақşı görse, an elçisini жақşı görse, elçisini erçigen alımdары жақşı görse, kıyamet günü sözsüz oşo жақşı görgen adamlarından bolat. Eğer bayları жақşı göre turgan bolsa, biyleri жақşı göre turgan bolsa, kumarbazlar жақşı göre turgan bolsa, kıyamet günü söz oşolarından birge bolat dedi. Ruya an Abi Hureyre radhiyallahu anhu annahu dakhala suqa faqala antum hahuna ve miras Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem yuqsamu fil masjid. Peygamber Abu Hureyre radhiyallahu anhu bir gün mescitke barıp turup, bazarga barıp turup, bazarga kirip turup, bazarçılarga aytdı. Sizler bu jerde bazarda soğda satık kılıp alek bolup jüresingер, bir tinek tiyin tabamın dep. Mescitke barsaňan mescitte Peygamberimizden kalgan muraslar bölünüp jatat dedi. Anan bazardagi adamlar bardygy sürülüp Peygamberimizin murasından alıp kalaylık dep mescitke kelişti. Mescitke kelse adamlar şunday sabak kılışıp, zikir kılışıp, olturganını görüp kayra bazarga kelişet. Kelip Abu Hureyre'ge aytışat. Siz bizde şunday da mescitke jönöttüňiz ele, Peygamberin murası bölünüp atat dep, Peygamberden eştekesi jok eken gal jerde. Mal mülkü dünyesi jokko, bölüne turgan. Degende, a nemeni kördüňer? Mescitte degende, mescitte sabak bolup atatken, ders bolup atatken dedi. İlim okulup atatken dedi. Şunda fazalike mirasu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bul oşol ilim, oşol ders, oşol sabak Peygamberдің murası bolat. Peygamberden es kaçan tıyın, dünya kalgan jok, silerge muras bola turgan. Peygamberden oşonday ilim kalgan. Kim oşo ilimdi alsa, Peygamberдің muraskary bolat. Peygamberden özünün toluk ülüşünü algan bolat. Barıp oşo ilimdi algıla, oşonda Peygamberden murasını algan bolasyňar. Peygamberge muraskor bolgan bolasyňar dedi. Demek biz albatta bazarda jürebüz, başka dalada jürebüz, bul dünya üçün işleybiz, nafakabız tababız. Biroq ahiret üçün biz ilim okuşubuz kerek eken, ilimden öýrenişibiz kerek eken, oşonda Peygamberge muraskar bolup, mınday çakytkanda Peygamberдің balası bolat ekенmiz. Muraskar albatta her bir kişinin balası atasıga muraskar bolat. Peygamberimizin ilmini alsak, biz Peygamberimizge muraskar bolup, Peygamberimizin balası katar bolup kalat ekенmiz. Yuqala salasatu min nevmi yubghizuhallahu Teala. 3 türlü uykunu Allah Teala jaman köretken. Jana 3 wagtdagy külkünü de Allah Teala jaman köretken. Birinçisi şunday ilim, şeriat ilmi, şeriat sabaktары bolup jatkan jerde uktap kalgandy Allah Teala jaman köretken. Ekinçisi mamdat namazı okılgandan keyin gün çıkkıngaça uktagan adamdı da Allah Teala jaman köretken. Jana kupta namazını okubay uktap kalganda Allah Teala jaman köretken. Bamdattan keyin gün çıkınca uktabaş gerek, Şamdan keyin kuptan okumayança uktabaş gerek eken. Üçüncüsü van naumu fi salatil fariza. Farz namazı bolğan uçurda uktaştı da Allah Teala jaman köret. Farz namazı vakti bolğanda albatta namazda okup turup ana uktaş gerek eken da. Jana 3 külkünü Allah Teala jaman köret dedik. Birincisi janazanın artında turup külüştü. Bunu Allah Teala jaman köret. Ekinçisi şunday ilim zikir kılıp,
Илим сабактары болуп турган жерде да күлүштү Аллах Таала жаман көрөт. Үчүнчүсү, көрөстөнгө барганда күлгөндө да Аллах Таала жаман көрөт. Көрөстөнгө барганда, жаназанын аркасында турганда күлбөстөн ошонун ибрат алып туруш керек экен. Ушул адамда кече эле мендей адам болгон, мына бүгүн тобутта жатат, жердин астында жатат, мен деле бир күн ушундай боломун деп, ошол ойлор менен ошол камда болуш керек экен. Ал жерде күлө турган орун эмес дейт да. Ал жерде үлгү ала турган жер. Варуя анин наби саллаллаху алейхи ва саллям аннаху кала ан назара фи вajhil валиди ибада. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бала атанын жүзүгө карап олтурушу бул өзү ибадат дейт. Ата баланын жүзүгө карап олтурушу бул өзү ибадат. Меккеге барганда ошол Каабага карап олтуруш бул деле ибадат. Каабага карап олтурса, намаз окубаса деле намаз оккан сыяктуу болуп олтура берет, сооптуу болуп. Куранга карап олтуруш бул деле сооп, ибадат. Куран окуй албаса деле Куранга шундай карап олтурса, ибадат кылып аткандай сооп алат. Ал энди окуса, нур үстүгө нур болот. Окушту билбесе деле, карап турса деле Куранды ибадатка өтө берет экен. Ван назару фи вajhil алим ибада. Же болбосо бир алымдын жүзүгө карап олтуруш деле бул деле ибадат болот экен. Алымдарда пайгамбардын мураскору болгондугунан, ошо алымдын алдыга барып, сөзүн уга албаса деле, же сөзүгө түшүнбөсө деле, жүзүгө карап туруш бул өзү бир ибадат болуп эсептелинет экен. Анил Хасан ан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям анна кала будала уммати ла ядхулунал жанна би касрат салати ва ла би касрат сиям. Эми илим жөнүндө бир аз маалымат алдык. Илим негизи момун мусулмандарды биримдүүлүккө, мээримдүүлүккө, райымдуулукка чакырат. Ошо илимди билгенден кийин кандай мээримдүү, кандай райымдуу болуш керек, ошол жөнүндө да бир аз маалымат алабыз иншаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мен үммөттөрүмдүн оолиялары бийишке кире албайт, намазды көп окуу менен, орозону көп кармоо менен бийишке кире албайт. Бирок бийишке кирет бирахматил кулуб, жүрөгү өтө райымдуу болсо. Ва саламат судур, көкүрөгү таза болсо, көкүрөгүндө бирөөгө кек сакташ, кызганыч, текебирчилик, шундайган нерселер болбосо. Ва сахаватун нафс, нефиси өтө бир кайрымдуу болсо. Ва рахмату ли жамиил муслимин, бардык жалп мусулмандарга райымдуу, боорекер болсо, шул нерселер менен гана бийишке кире алат. Намазды окуса, орозону кармаса, бирок жүрөгүндө райымдуулук, мээримдүүлүк болбосо, нафсинде кайрымдуулук болбосо, жүрөгү таза болбосо, кектерден, кызганычтардан, көрө албастыктардан, аны менен намаз менен, орозо менен бийишке кире албайт дейт. Негизи арбаун мин хаккил муслимин, мусулмандардын акысы 4 нерсе болот. Биринчиси антуина мухсинахум. Бир мусулман бир жакшылык ишти жасап аткан болсо, ошого жардам бергин. Ал мечит куруп атабы, медресе куруп атабы, же бир жакшы союз кылып атабы, ошого колунан келген жардамыңды бергин. Экинчиси антастагфира лимузнибихим. Бир мусулман бир кокустан бир күнөө жасап койгон болсо, бул күнөө жасап атат деп андан жиркинип, жаман көрүп кетип калбастан, тескерисинче Аллах Тааладан тилеген. Ошону билбей ошо күнөөнү кылып койду эми. Я Аллахым шуга инсап берген, шунун күнөөсүн кечиргин деп, кайра ошонун акысында дуа кылгын. Ва антат валимуд бирихим. Же бир мусулман тарынып, исламдан чыгып кетип аткан болсо, же мечиттен чыгып кетип аткан болсо, тарынып, башка келбеймин деп, сен аны кайра чакыргын. Аккесен кете бер.
Lölü tarın söz kurcunuğa ziyan degensip tek koybagın. Musulmanlar kayra tartkın özüňe. Kayga İslamga jinagın deydi. Ve an tuhibba li taibihim. Bir musulman albatta günösüz adam yok. Bardığızda günö var. Bir günö kılıp koysala, ana taza mesela adam gecikten çıkarıp, İslamdan çıkarıp taştabagın. Al tövbasına kelgenden keyin аны murdagıday jakşı körüp, musulman katarıda ihlas kılıp jüre bergen. قال الفقيه رحمة الله عليه الحكمة في رعي الأنبياء. Fakih rahmatullah aytat. Murda kança paygambar ötken bolsa, bardığı koy bakkan. Bardığı koyçu olup turup, koy bağıp turup, anan paygambar boluşkan. Sebebi Allah Taala oşol paygambarlarda koy baktırıp sınap görgön. Birinçinen. Eğer oşol paygambar koylarga rahmi kelip, koy emi en bir joş nese da, koylarga rahmi kelip, jakşı mamile kılıp, merimdүүлük menen bagıp jürgen bolsa, oşo özü de koyda joş bolgan bolsa, anan aga paygambarlıkты bergen. Eğer koylarga жаңадай urup, tepkilep, jamanlyk kılıp, rahimçiliğini körsetelgen bolbosa, anı paygambar kılgan emes deydi. Oşon üçün her bir adam mahluklarga, janvar nerselerge rahimdi boluş gerek. Boriker boluş gerek. Al adam balasıbı, ayvan balasıbı, kurt kumurskağı bardığına birdey rahimdi boluş gerek. Sebebi biz jerdegi nerselerge rahim kılsak, bizge Allah Taala rahim kılat eken. Musa aleyhissalam Allah Taala'dan soragan eken. Ya Rab, bi ayyi şeyin ittehastani safiyya. Ya Allah'ım, ya Rabbim, meni kanday kalimullah dep özüň menen süýlej turgan paygambar kıldın. Menin emne kasiyetim bar ele, menin emne jakşylygym bar ele degen eken. Şonda Allah Taala etken eken. Sen menin mahluklarıma öte bir rahimdusun. Öte bir borikersin. Oşonduktan men seni özüme jakyn kılıp, özüm menen süýlej turgan paygambar kıldım degen eken. Sebebi sen şu ayıptan koyunu bağıp jürgen wagtыңda bir koy senen koylaryň içinden kaçıp ketdi. Al kaçıp, tow kaçıp, keçkeçeyin kaçıp sen jete albay, keçkeçeyin sen artdan kuup jürüp, ahyrı keçke mal jettin. Koy çarçagandan keyin. Jetip baya koydu karmap, boğruna basıp turup, urgandın orduna, sökkönün orduna. Boğruna basıp turup, kucaktap turup, şo koyga mınday dedin. O atten koyum, sen menen kaçam dep, özüňdi şunçalyk kıynap koydun, meni de kıynadın. Dep, urvastan, süýrebesden, akırın kayra jetelep, apkelip koyga koşup koygan eken. Oşondoy menin mahluklarıma rahimduu bolgondugyň üçün, men sana rahim kılıp, özüme süýlej turgan paygambar kıldım degen eken. Mana biz kalaberse şondoy ayvandarga da rahimduu bolsak, boriker bolsak, Allah Taalanyň oşondoy rahimini, borikerligini köretkenbiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Man satara ahahul muslima fid dunya satarahullahu fid dunya vel ahireh." Kim bir musulmandın bir kemçiligini, bir ayıbını bu dünyada bekitse, japsa, kıyamatda bolgan kaygılardan açıp koyatken, jardan beretken. An Umar radhiyallahu anhu qala innalloha taala la yarhamu man la yarham. Umar radhiyallahu anh aytat: Allah Taala hiç kaçan rahim kılbayt, mahluklarga rahim kılbagan bendeni. Biz mahluklarga, adamlarga, janawarlarga rahim kılbasak, Allah'tan rahim kütbeşiz gerek eken. Jerdegi janawar nerselerge rahimduu bolsak, oşonda Allah'tan rahim kütüşüz gerek eken. Oşonda Allah'ın rahimi bizge jetetken. Ve la yaghfiru limen la yaghfir. Allah Taala keçirbeýt. Kim biröýdüň günösüni keçirbese.
Бізге біреу бір күнә қылса, бір кемшілік қылса, ошоны күнөөсүн кечирбей турган болсок, Алла Таала да биздин күнөөбүздү кечирбейт экен. Biz kechirimdүү болуп, бирөөдүн кемчилигини, күнөөсүн кечире турган болсок, Алла Таала да биздин кемчилигибизди, күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Ошондуктан ар-рахимуна ярхамухумуллах. Райым кылуучуларды гана Алла Таала райым кылат. Силер жердеги нерселерге райым кылсаңар, асмандагы Алла Таала силерге райым кылат, деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис кылып айткан, хадис кудусунда. Ва зукира лана анна фил инжил мактубан. Катоодат айтат, Инжил китебинде шундай Алла Тааладан түшкөн жазыктар бар. О адам баласы, кама тархам ва казалика турхам. Сен кандай башкаларга райым кылсаң, ошондой райым кылынасың. Сен кандай ва кайфа таржу айярхамакаллах. Сен кандай Алланын рахматын үмүт кылсаң, Алла мага райым кылса экен, Алла мага мээримдүүлүгүн, райымдуулугун төксө экен деп үмүт кылсаң, сен бенделерге райым кылгын. Бенделерге райым кылсаң, анан ошондо Алла Тааланын райымына үмүт кылсаң болот. Болбосом, бенделерге райымың болбосо, Алла Тааланын да сага райымы жок дейт да. Муса алейхиссалам айткан экен: "Я Рабб, аусини." "О Раббым, мага васият кыл" дегенде, Алла Таала айткан экен: "Сен менин махлуктарыма мээримдүү бол. Мен васиятым шул" деген экен. Шундан Алла Таала Микаил алейхиссалам менен Жабраил алейхиссаламды Муса алейхиссаламга сынаш үчүн жөнөткөн экен. Кана мен Мусаны райымдуу бол, мээримдүү бол деп айткан элем. Шу менин васиятымды алды экен деп Жибраил алейхиссалам менен Микаил алейхиссаламды сынаш үчүн жөнөткөн экен. Бири бир кичинекей чымчык болуп, бири чоң куш болуп, экөөнү жөнөткөн экен. Муса алейхиссалам бир жерде олтурганда, бир чымчык учуп келип, Муса алейхиссаламдан жардам сураган экен. "Я Муса, мени сактап калгын, азыр бир куш келип мени жеп алат" деп Муса алейхиссалам жеңге кирип кеткен экен. Аркасынан эле бир чоң куш келип Муса алейхиссаламга "Менин рызкымды бериң, мен аска жатамын. Канча күндөн бери аска жүрүп, шу чымчыкты мен кубалап келе жатсам, сиз жашырып алдыңыз. Бериң" дептир. Шунда Муса алейхиссалам: "Сенин курсаң тойса эле болдубу?" десе, "Ооба" дептир. "Андай болсо мана шу койлордон бир кой союп берейин, каалаганыңча же" дептир. Дегенде ал куш: "Жок, мени билесиз го, мен койдун эти жебеймин. Мага ошол чымчыктын эти керек" десе, "Андай боло турган болсо, санымдан кесип берейин. Адам эти ширин болот го" десе, "Жок, саның керек эмес. Эгер өзүңдүн этиңден кесип бере турган болсоң, мен көзүңдү жегим келип атат, көзүңдү бер" дептир да. Шунда Муса алейхиссалам: "Болуптур, жарайт" деп жатып ал, "Мана көзүмдү оюп жегин" дептир да. Шо даражага чейин барыптыр. Шундан кийин баягы жеңидеги чымчыкта чыгыптыр. Бери келген кушта экөө тең периште сүрөткө кирип, бири Жибраил болуп, бири Микаил болуп, "Сен сыноодон өттүң. Чыныгы Алла Тааланын васияты сенин кулагыңда калыптыр. Алла Таала сага васият кылган эле, мен махлуктарыма мээримдүү бол деген эле. Чыныгы мээримдүү болупсуң. Кала берсе бир чымчык үчүн сен көзүңдү да аябадың. Көзүңдү беришке даяр болдуң. Алланы сыноодон өттүң эми" деп анан периштелер кайра кеткен экен. Мана Алла деген адамдар шу даражага чейин болот экен. Бир чымчык болосом эмне? Ошо бир чымчык үчүн райымы келип, боору ачып, көзүнү бергенге, чукуп бергенге разы болгон экен да. Забаха ба'зул сиддиқина бақара вал валад инда. Мурда бир эң бир таквалуу адам бир уйду сойгон экен. Торпогунун алдында, торпогу алдында карап турган экен да. Бозуроюп, көздөн жаш чыгып, торпого карап турган экен. Ошо торпокко райымы келбеген таквалуу адамды Алла Таала кийин акылын алып койгон экен.
Ақылын алып қойып, ақылы кетіп қалып, жаш балдарымен ойнап, жаш балдар аны байлап алып, екі жаққа сөндіріп, жетелеп ойнап жүрген екен. Мана райымсыздық шу даражаға чейин алып барат екен. Ошол уйду торпогуга көрсөтүп туруп сойду эле, райым кылбастан өзү акылдан кетип калды. Өзүнүн кылган иши кесапет өзүнө жетти. Ibn Umar radıyallahu anhu ra'a sabiyan yal'abu bi usfur. Hazreti Ibn Umar bir gün köşede ketip atsa, baldar bir çımçıkты tutup alıp oynap жүрген eken, baylap alıp. Koy jügörgüle dese, baldar könbeytken. Anda maňa satkıla degen eken. Anan satkan eken. Hazreti Umar oşo çımçıkты baldardan satıp alıp İbn Umar. Anan uçurup jügörgen eken. Hazreti Umar keyin dünyadan kaçış bolganda oşol dowrdagy uluu takvalı adamlar tüşüde körgen eken. Tüşüde körüp Allah Taala sana kanday mamile jasady, ahirette kanday bolduňa bağlaň dep soraganda, meni görge koyup, gör oğuzunu japkanda, eşigini japkanda iki perişte keldi, Münker Nekir perişte keldi. Şunday korkunçlu bolup keldi, alardy körüp alıp, jandy kayra salgandan keyin. Kolu putum titrep, korkup, kaltırap kaldım. Şunda gördüm bir burçadan üün keldi. Bul menim bendemdi, rayımdı bendemdi, sizler korkutpagıla. Bul dünyada bir çımçıkka rayımı kelip, baldarın koldan satıp alıp azat kılgan ele. Oşon üçün buğa da menim bugün rayım kelip atat. Bunu korkutpagıla dep üün keldi. Al üün çıkkandan keyin iki perişte akırın çıkıp ketip kaldı deydi. Mana oşol wagtda misaly namazın şarapattan, je orazan şarapattan, je başka bir sohbetden şarapattan emes, oşo rayımdın uluktun şarapattan, oşo görün azabıdan, görünün korkunçtan kutulgan eken. Amara İbn Umar bi kitabati ahd. İbn Umar oşol kezinde Amiril Müminin, mu'minlerin paşası bolgan, özünün bir katçısı bolgan. Katçısını buyurat. Sen manavı toktomdu жазgın deydi. Katçısından keyin bir toktomdu жазıp olturganda bir jaş bara kiçinekey nariste bala kelip Hazreti Umar'ın aldıga karap oturup kalganda Hazreti Umar oşo balaga boru açıp aldıga tizesinin üstüge oturguzup erkeletip övüp öte jakşı sözlerdi aytıp erkeletet. Şunda al katçı aytat: "Ya Amiral Müminin, mende 10 ta balam bolgon. Biroq birini de şuntip men aldıma oturguzup övüp erkeletken jokmun. Siz biröwdün balasını, tanıbagan balany şunçalyk erkeletip atasız, övüp atasız" degen eken da. Şunda Hazret Umar kelip, al kaçını koludan kalemini tartıp alıp, kagazını tartıp alıp, sen ket, bugünden başlap jumuştan boşodun. Sen özüňiň balaňa rahim kelbese, başka musulmanlarga rahim kelebede, dep işten boşotup jügörgen eken. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahiddu şafrata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini kördü, bir koydu jatkyzyp alıp, oşo koydun başında bıçağını kayrap atat ele. Peygamberimiz aytdı: "O kişi" dedi, "sen nime bu koydu iki jol öldürösüňmi?" dedi. "Bıçağını murun körsetpey kayrap alsaň bolboýby?" dedi. "Sen hazır köze körsetip kayrap atasың. Bul meni soyatken, meni öldüretken" dep korkup kaltırap oturat. Bir ölüm bulup olup atat. Soyosun bul ikinci ölüm bolup atat. Şuntip ne bir koydu iki jol öldürösüňmi dedi. Ene şundayın birdekini soy oturgan bolsak da oşoga rahimdүүлük menen, mehrimdүүлük menen kıynabastan soyuşubuz kerek eken. Aş-Şeyh Ahmad Rifai lamma nama yawmal Cum'a. Murda Ahmad Rifai degen bir şeyh ötken bir cuma günü uktap kalıptır. Uktap kalganda cumadan ilgeri çoçul oygonsa cuma vakti kirip kalgan eken, jakındap kalgan eken. Şaşıp turayın dese etegiге bir muşuk uktap jatkan eken. Turup keteyin dese muşuktun uykusu buzulat dep, a muşuk turup ketkinçe oturayın dese, jata bereyin dese cuma vakti ötüp ketet. Akırın şu etegini kesip muşuktu jıldırбай, uykusunu buzbay turup ketken eken da. Cumаны okup kaytıp gelse,
Мушу койгонуп кетип калган экен. Этегини караса мурдагыдай бүтүп калган экен да. Мына бул мээримдүүлүктүн, райымдуулуктун шарапаты şu даражага чейин экен. Фабайнама ражулун ала ракия. Bir күн bir киши bir кудуктун жээгинде кетип атса, ошо кудуктун жээгинде bir ит суусап, суу таппай, топурактары жалап, кыйналып отурган экен. Анан ал киши ошо итке райымы келип, кудуктан суу алып берип, ошо итти сугарып, кандырып койгон экен. Ошол себептен Аллах Таала ошо кишинин күнөөсүн кечирип берген экен да. Ana bul rahimduluk günahında geçirip çok kılı öğretken. Kana fi bani İsrail raculun fasikun. Falamma mâte alqavhu banu İsrail. Bani İsrail elinde bir öte bir buzuqu, pasık kişi var ile. Bul kişi ölgönden keyin oşol el şunçalık tajagan eken, jirkengen eken, an ölügünü alıp barıp kömüşten jirkenip bir musur жатқан жерге апарып таштап эле коюшкан экен да. Шунда Аллах Таала ошол коомдун пайгамбарга вахий кылып айткан экен. Сен баргындагы пала мусурканага барсаң, ошондо бир киши өлүп жатат. Ошону алып келип, жууп, тазалап, кепендеп, жаназасын окуп, шону шөкөтүн алып барып көмгүн деген экен. Шунда пайгамбар таң калып, "Я Аллахым, бул кишинин эмне кандай амалы бар? Мунчалык өзüňe jakyn benden kılıpsın degende, toora bul fasık, buzuk adam ele. Buzuquluğu şunçalık darajaga jetken ele, özün eli, özün tuğandары tajap, ölügünü juubay, kömbey, musurkanaga taşlap koydu. Munun amalı ele şul. Bir gün bir jerde ketip atkanda bir soqur it suusap, күн ысыкtan tili чыгып, саңгүлдөп жатып калган экен. Ошого райымы келип, кудуктун алдыга көтөрүп келип баягы итти. Баштагы салласын чечип туруп, салдасыны кудукка таштап туруп, кайрат салласын тартып алып, сууну шимиргенден кийин салласын сыгып, сууну ошо иттин оозуна куйган деди. Шо менен ит сууга канып анан кийин туруп кетип калган деди. Шул фасык болсо да, жаман болсо да, күнөөгөр болсо да, менин маклукума şunday rahim kılgandığı için men bugün rahimim kelip anı özüme jakın bendelerime katarına koştum degen eken. Marra ba'zul anbiya'i fa'arazahu sab'a. Murda bir paygambar şunday talada ketip atkanda jolodan bir arslan çıkkan eken. Al paygambar arıstandı menin jolum tosbagın dep bir şapat urgan eken. Bir şapat urganda al arıstan kayra al paygambardı şapat urgan eken. Şunda al paygambar tarınıp, açulanıp Allah Taala'ga dua kılgan eken. Ya Allah'ım, men özüңdün paygambarың bolsam, bul arıstan özüңdün bir iting bolsa, özüңdün жақсы көрген пайғамбарыңды şu itke urdurasың банан кейін деген екен да. Şunda Allah Taala aytkan eкен. Birinci başlap kim urdu? Sen urdun bu? Oşo birinci başta urgan adam zalim bolot. Sen birinci başta urbasan alda urbayt ele деген eкен da. Oşonduktan eç kaçan birinci başlap bir jaman işti jasabaş kerek eken. Nuh aleyhissalam da dünyanı su baskanda kemege her bir hayvanlar tolturup, türü menen adamlar tolturup, anan kemege mingen. Oşo kemege mingende bir arıstan adamların alına kelip, ırıldap adamlar korkuta veretken da. Anan Nuh aleyhissalam Allah Taala'ga dua kılıp, kargagan eken. Kargagandan keyin oşol arıstan ısıtması çıkıp, tazda ısıp ketip denesi, kemenin bir çekesiga varıp 10 top jatıp kalgan eken. Isıtmanı kötür albay. Anda da 10 toy verip, ırılday verip, bul kemedeki kişilerde tınçın algandan keyin barıp oşol arıstandı bir urgan eken. Ünün çıkarıp tek jatpaysın bu dep. Şunda
Алла Тааланан кейін Нух алейхиссаламға вахй қылып айтқан екен. Сен эмне үшін ал арыстанды ұрасың? Ал арыстан ұрып, қиналып, маңа даттанып, илап атады. Мен біреуге ұру берсем, ошонун даттанышыны, ошону онтогонун угуду жакшы көрөм. Адамга ұру берем бе, айванга ұру берем бе, ошол қиналып, онтоп, маңа кайрылып, даттанса мен ошону угушуну жакшы көрөм, угуумду жакшы көрөм. Сен мен жакшы көргөн айванымды махлукум үчүн тугурасың ба? Дагы деле болсо бардагын аны менен жараш экен. Болбосом сени пайгамбарлыктан чыгарып таштайм деген экен. Шунда Нух алейхиссалам анан барып, арыстанды барып колу менен сылаганда, ошол арыстан ысытмасы кетип, сакайып кеткен экен да. Мана шу мурдагы пайгамбарлар, мурдагы олиялар, мурдагы улуу адамдар ошо даражага чейин айван болобу, курт кумурска болобу, райым кылыш керек экен. Райым кылбаса, райым көрбөйт экен, таппайт экен. Ошондой эле Муса алейхиссалам бир күн bir darактын астында жатса, ошо дарактын астында кумурскалардын уясы бар экен. Bir кумурска чыгып, Муса алейхиссаламды чаккан экен, тиштеген экен. Муса алейхиссалам ачууланып, şu кичинекей кумурска менен тиштеп, менин жанымды ачытат деп, ошо уяларды, кумурсканын уясын барып күйгүзүп таштаган экен да. Мурда Муса алейхиссалам коомдорунан bir айылда bir kişi günah жасап, жаман günah жасап, ошонун günөөсүнүн кесапетинен Аллах Таала беле жөнөтүп, ошо bir айыл эл жок болуп кеткен экен да. Шунда Муса алейхиссалам Аллах Таалага айткан экен: "Я Аллахым, günah кылган bir эле киши эле. Ошо bir эле кишини жазалабай, bir айыл кишини жазалап жок кылып бердиң да" деген экен да. Ошон үчүн Аллах Таала буга кумурсканы мисал кылып көрсөттү. Sen mana bir эле кумурска саңа тиштеди, чакты. Bir кумурска үчүн bir топ кумурсканы уясы менен жок кылып бердиң го деген экен да. Шундайын бул bir адамдын кесепети миңге жетет. Мисалы bir адам bir жамандык Аллах Таалага жакпаган иш кыла турган болсо, анын кесепети үй бүлөсүнө жетиши мүмкүнчүлүгү бар дейт. Же болбосом андан да ашыгыраак бүт барлык тууган уругунун бириге жетиши мүмкүнчүлүгү бар дейт кесепети. Же болбосом андан да ашыгыраак bir адамдын кесепети ошол айылынын бардыгына жетиши мүмкүнчүлүгү бар. Кала берсе bir адамдын кесепети bir шаарга жетиши мүмкүнчүлүгү бар. Кала берсе bir адамдын кесепети бүт дүйнөгө жетиши мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан момундун bir тууганы, момун адам өзүгө жакшы көргөн ишти башкага да жакшы көрүш керек. Өзүгө жаман көргөн ишти башкага да жаман көрүш керек. Ошондой bir адам мисалы bir күнөөнү, bir жаман ишти кылса, калган адамдар ошону карап отура бербестен, кайдыгер болбостон, ошону күнөөдөн тыйып калыш керек. Күнөөдөн тыйып алса, ошонун кылган күнөөсүгө разы болуп тура берсе, ошол бардыгы күнөөгө шерик болуп, ошонун кесепети бардыгына жетип калыш мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, шайтан мен адам баласы үчүн шайтан болдум дейт. Адам жаралып, мен шайтан болдум. Чындыгында ошондой болгондо, адам атабызды жараткандан кийин сажда кыл дегенде, шайтан сажда кылбай коет, Алланын рахматынан куулат, анан шайтан болот. Болбосом шайтан деле bir периште сыяктуу эле. Эми мен şu адам үчүн шайтан болгонумдан кийин мен дозокко жалгыз өзүм кирбешим керек. Адам баласыны кошуп киришим керек. Азгыртышым керек, адаштырышым керек. Себеби şu адам баласы үчүн, адам үчүн мен шайтан болдум. Дозокко мен өзүм жалгыз кирбестен шулар кошуп алып киришим керек дейт. Ошондой эле биз да момун мусулмандар бийиштин жолун таптым, сооп ишти таптым, бийишке кирсем болду, өзүм кирсем болду дебестен башка мусулмандарды динге чакырып, сооп иштерге чакырып, ошолордун бийишке киришиге себепчи болушубуз керек экен да. Анан bir адам шудай күнөө кылып аткан болсо, анын көрү башка, менин көрүм башка, өзү жазаланат, өз азабын көрөт деп кайдыгер болуп карап турушта болбойт экен.
ошону күнөөдөн эптеп сеттеп сактап калыш керек экен. Момун бир тууган болгондон кийин, ошол жаман ишти кылып башка жаман иш келип аткандан кийин, ошол өзүнүн башыбызга ошондой жаман иш келип аткандай кылып, ошол күнөөдөн сактап калышыбыз керек экен. Же болбосо ошондой эле биз жакшы сооптор иштерди жасап аткан болсок, намаз окуп атсак, кайыр-эсен кылып атсак, ораза кармап атсак, сабак окуп атсак, ушундай жакшы жерге келип соопторго ээ болуп атсак, ушундай жакшы жолду мен өзүм таптым деп, ошонун сообун өзүбүз эле ала бербестен, ошондой сообду башка мусулмандарга да ыраа көрүшүбүз керек. Башка мусулмандарды да ушундай жакшы ишке чакырып, ушундай жакшы иштерге үндөп, ошолорду да ушундай сооп алышыга себепчи болушубуз керек экен. Ошол себептен иннамал муъминуна ихва, момун бардыгы бир тууган. Бир тууган болгондон кийин, şu өзүнүн бир тууган инисине, бир тууган агасына кандай сүйүнсө сүйүнүп, капаланса капалангандай, дүйнө жүзүндөгү мусулмандар бири-бириге ошондой болуш керек. Бири сүйүнсө, баары сүйүнүш керек. Бири капаланса, баары капаланыш керек. Бирин жакшы иш түшсө, ал сүйүнсө, бул да кошулуп сүйүнүш керек. Бирин башка бир кайгылуу иш түшүп капаланса, баары капаланыш керек. Ушундай болгондон кийин албетте бул мусулмандар бир тууган экенбиз. Албетте алхамдулилlah гайсан ушул жерге келип, бул жерде Ханафи дини уюм, Ханафи мазхабыны биз элге жайылтайлык, түптөйлүк, күчөйтөйлүк деп аракет кылып атабыз. Сиздер да аракет кылып атасыздар. Шуга келип кошулганыңыздар, өзүңүздөрдүн кошкон үлүшүңүздөр şu Hanefi mezhepke kızı ekenliğinizler bildirip atasızlar, koldoğunuzlar bildirip atasızlar. Oşonda ile başkalarda da şunday yolga tartuğa sebepçi olup tartsanızlar, öte bir musulmanlık akısını atkargan bolat edinizler da. Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alamin ve selamun ala men ittaba'l huda.